dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo napaulwan. Dagiti gagayam ni Nino. Dudwa danino kanti inana nga agbibiyag ubing. Kayanak paylaeng ni Nino idipimanaw ti amana. Kat saanen ang nagsubsubli daytoy. Nino tinagan na ta basit a tao. Gapo iti dayta kanayon da asursuronan. Lupay kasta nasiglat kan nagagat ni Nino. Agpidot iti plastik kan bote kat ilako na tapno adabalon na amapan ag eskwela. Kat saan anapukawan itinamnama, amaadaan tumatlaeng itinapudno agagayam. Iti maysa nga aldaw ka. Sige! Umasidag kayo da kayo akalapati. Takadwandak amangan dito'y balon ko. Nino, asino ti kasarsaritam? Dagito'y kalapati Kita mo, saan da mabutang kanyak? Inasit gandak idi inayabak ida. Aywan, apay anagamukan ka dagita kalapati. Oh, kita mo. Ala, Nagdisuda pa dito'y abagak kan oray dita ulam. Nagdisudan. Dagito'y matanti gagayam ko, Joan. Nino, anya ti adakan ka? Apay nga sasit kanda ka dagita nagadu akalapati. Pakpakanak lang mat ida. Awanan ati kanam. Mabisinan kan Sapay nagadayo ti balayo. Sana bale, basta mangan dagito'y gagayam ko. O sige, mangan kayo. Agma mo yung dayta Nino. Ala, saan mo nga ibagbaga ti kasta? An-anwan na kaya ni Nino. Tape nga agkakadakas dagiti bagbagam kan kwa na. Agpay sumat Di mo ka din nakita nga imasidag kan kwa na dagiti nagadu akalapati. Awan ti makaaramid iti kasjay. Isulaang. Wan atag mauyong. Kasarsarita nakit din dagiti kalapati. Ha? No kasta? Adda ka dito likod? Kit-kita amtar aramidan na? Wan. Iso nga adda ti baro nga yawag ko ni Nino. Saanan Nino basit? Nino agmauyong itan. Ay, apay nga minasaan nyo asar dengan ni Nino. Saan na kayo matngan anuan? Di ka man magibiyang dito, Joan. Ano lang ti grade mo? Kastan ti bagam kanyak. Grade 6 ka lang mata. Iso nga gulit-ulit ka. Kan saan ka makapasa-pasa. Gaputa maditi ugalim. Hoy! Hoy! Agalwad ka! Lumabas kan tulang di balay me! Oh, Joan, anya ti aramidam dito'y ruwarti gate iskwilaan tayo. Sa anak pa'y makaawid, Nino. Tapay. Pinangtaan nak ngamin ni Randy itay. Awan mo't sa bali apag naak no agawid ak. Lumabasak at talaga ijay balayda. Apay ngamin. Kasano? Ibagbaga nakitin nga agmauyong kakano. Takasarsaritam dagiti kalapati. Imbagak mat asaan ka nga agmauyong. Umay ka, agkuyog talangin nga agawid. Nungay urayan data ni Randy. Sakti makam mo. Ipasigurado ka saan nakangan anwan day Randy. Ni Randy dayjay nakatakder ijay poste. Talagang urayan na. Di kagbuteng. Amang ano danogan na Nino. Saan? Oh, asidagtan ni tayan ni Randy. Daytan, kumit-kitan. Nagsakit-tikita na. Ala! Hoy! Apasin Martin kayo. Magna kayo lang. Talagang urayan na ta. Anyangay taramidan ta, Nino. Tumaray ta ka din. Amo ka na parpartak at tumaray ni Randy ngam data. Hoy! Mabit lang, Joan. Gagayam ko akalapati.
Nagadwa kalapati. Oh, gagayam ko. Amo yung teramidan yo ha. Magturong daydayan ni Randy. Kapit na ganda ang kalapati! Umatayo kayo kayo! Ala! Saan nakasipitan? Umay kan Joan. Agawit tamatan. O sige. Apay anarabyan kanino. Kunakmat asaan ka nga agpakarabi ta delikado di tadalan. Nanang, saan kayo lagi di amamati tinapasama kitang aldaw? Anya mananday ta napasamak. Dagiti kalapati nanang. Maawatan dati ibagak. No ayabak ida. Umasidag dadagos. Katnuan niya ti ibagak nga ramidan da. Agtungpal da. Ay, si ka nga ubing. Kumpormi manan ti ibagbagam. Pudno ti bagbagak nanang. Ni Randy, jay natangsit ijay eskulaan mi. Sinipis-sipit ti nagadwa kalapati. Anya? Kastaunay ti sangit natin Maria nagawid. Ay, may kakit ti tamangantan. Tila isi istoryaong. Pudno ti bagbagak nanang. Hoy! Ninong mauyong! Uy, jakayat ti gulo Randy. Sa anak pa nakabalos si tinaramid mo Awan ti amo kabasol ko ken ka. Makitam dagiti matak. Limtag, gapoy ti palang sipit kanyak dagiti tarakan mo kalapati. Sa madamdaman to lang Itong panag-aawid, makaraman kamot kanyak. Saan ta ko man nga agapa Randy? Kayat ko ti makigayam kan ka. Saan? Diyak kayat. Ti kayat ko, aglaban ta. Nawatam? Aglaban ta. Agalwag ka. Kasano da ito yan? Di nakmatlat ta sarda nga na pangtaan ni Randy. Sapay dakdakkel nga miti siyak. Saan ka madanagan? Gayam nino. Adda nagsao. Ngamawan mat makita ka tao ditoy. Agmay-may sak lang mat ditoy. Kumita ka dito baba, Ninong. Baba? Ha? Nagbabasit at tao? Agsilap-silap ti kawas da? Sino kayo? Siyak ni Yuda. Kan siyakmat ni Elfie. Ha? Da kami dagiti kagayam mo. Anya? Malagip mo ka na iti na minsan na malayam nga agawit ka manipod iskwilaan. Malagip mo ka di. Kasimot na gito'y akalapati. Saan da makatayab? Tanda na ipandag kadakwada anas pakasanga ti kayo. Mabit lang tulungan kayo. Aday ta. Naikat konti nga na ipandag kada kayo. Mabalin yun ti tumayab. Hoy! Mga abasit! Randy, Ikan na kiti kwartam. awan maited ko kan ka. Igatang ko iti papel ko di naglakwak iti plastik. Kastagayam Anay ko, abay tinapis ngay. Imot kagayam. Hintun maminsan na di nakikan. Saan laday ta tumapasamak ken ka? Nawatan! Wan, malagip kunday ta na pasamak. Siyak ti maisa ijay akalapati, Nino. Kan siyakmat jay maysa. Anya? Da kami dagiti kagayam mo. Katkas gagayim mo. Tulungan da ka. Wan, saan ka nagbutan ka ni Randy? Saan da ka baybayan? Nino, nangag ko itay ti pagtungtungtungan da Randy. Anya day ta, Joan? Urayan da ka di tarwar. Anya? Panagkunak, kasapulan nga agpasukon kan kaninanang mo. Ngamin, nawan ti kadwa maanatangan, amang ano niya teramidan dakan ka. Sanak amabuteng, Joan. Sapay nagdakkel ni Randy. At dagagahim ko amang tulong kanyak. Ha? Sino ti bagbag ang magagayam mo? Siyak! Ha? Siyak! Ha? Ay, nagbabasit na tao? Kan nagtitiran dagiti lapayag da? Isuda dagiti gagayam ko, Joan. Kat da kami timang protector kan ni Nino. Oh, nangag mo, Joan. Ala, kasladyak mamati. Nga, mabalin ka di pagawidan da kamin? Tapno saan kami alumabas iji pangururayan ni Randy kan ni Nino? Matungpal! Ha,
Nino, nakaawid kan? O nanang, Inrekap ko Jerry daw. Kasano anak ka-stroke ka dito o nagtibalay? tinulungan dakdag iti gagayem ko, nanang. Ay, jak amukan ka. Tilay bagbagam. Nupod numan dagita agagayem mong ibagbagam. Agyaman na kadakwada. Tatinulungan da ka makaawid iti nasapa. Magmalas mo tin. Jak mo't lamauray na lumabas day Janino. Itay pa lang agur orayak dito eh. Awan mo't ti sabali pag naan na. Sa anak manan anak ay balas sa nabali. At danto pa'y sa bali agundaway. Di nak tumaliklikan day Janino. Gagayem ko. Mabalin ka di, ano anya ti kayat ko apagbalinan nyo kat matungpal? Wan gayam Nino. Uray anya. Katabalan ni Mat nga itad, tikayat mo, urian niya. Tinulungan na kami di, iswa tulungan na kamat ita. Anya ka di tikayat mo, Nino. Kayat ko kung mamadaan ni nanang ko iti adwa kwarta, tapno saanin nga agtrabaho. Oh, anya Elfie? Siyak ka di timang tad, iti na jacket daw ni Nino, puno sika. Sikan, Yuda. Siyak to jay sumaruno akid dawan na. Sige, kinabak nang, para kan ni Nanang ni Nino. Nalpasan? Nalpasan na. Saan ka madanagan, gayam Nino? No agawid ka ije balayo. Makita mo, tikid na mo. Ita, siyak mattimangtad iti sumaruno akid dawam. Awanan, napatganan ti umuna akid daw ko. Agyaman na kada kayo adwa, ha? Ikan milangit eleksyon ni Randy. Tapno di nakalkalabanan. Ay na, Nino anak ko, naimbag ta nagawid kan. Kita dagita nakaparabaw di talamisaan. Ha? Anya dagita nagsisilang nga bato? Balitok dagita Nino, nagado a balitok. Ha? Madama ak agdaldalos, idi makangagak iti kasla bato a maituptupak diti o nagtibalay. Idi mo nagak, nakitak dagiti nagado a balitok. Nanang, inted dagita dagiti gagayem ko. Anya? Santan nga grigat pa'y nanang? Ha, Nino, kita ang dagiti talo a kalapati iti tawa. Iso dagita dagiti gagayem ko. Ni Yoda, Elfie, kan... Asino jay maysan? Ni, timayab damatan. Agyaman at kada kayo, gagayem ko! Napatgan tikid daw ni Nino, arumang ay ti panagbiagda nga akina. Tama nagtulong nga minday to'y ubing. Kat ni Randy, pinagbalin dagiti gagayam ni Nino, kalapati. Ngam idinagbayag, nagsublin ni Randy, iti normal a kinatao na. Gapo tanapudno ti panagbabawi ken panagbaliw na. Bueno oping, ditan tinagkipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng ti sao.
Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.